lokusikelele nakhona kumbuke isolo ndikelele kumphike Mr Lottery abantu lakhuluma jaya Bhuti jaya namhlela ukhulumako abona namuhla amadvodza akithi Bhuti nami niyede ichance man ngithi halabuzi ngibone mfowethu ya sanibonani babukela emakhaya kusensambama nsambama kami kusihlwa uhlwile sekusihlwa sekuhlwile bafowethu la selithambeme bafowethu ye niyathi bafowethu mangihlangana na Mr BK the load shedding bafowethu isikishima waya bafowethu ukhuluma Archbishop Dabra check khuluma situlutulu sami undawo sebenza Bhuti umoya manje lesituntulu sizosebenza lesituntulu bhuti check kusisho man sanibonani lonibingelelako namhlanje uArchbishop umfundisi omkhulu umdidi wetiwashi njengoba nibona ke madvodza namhlanje la lesigubhu lengisiphethe lesitulutulu lesi sekwakho umuti umuthi ya indvodza nje bafethu mina nofika indvodza imi ngabavu iqine qina umtoto yebo vusa muzi uqina umpimbi yebo nguba kahle doctor qina umtoto wendvodza umuthi imbo bavame ukuthi labadzala uma kusetshenzwa iLP yes uyathi LP basho yini nayo ungangichazela mina kithi iLP basho likhodi nangabathi lirecord uma ngabe nje ukwasebenzisa le wireless yakudzala lekuthiwa lirecord kuyasetshenzwa lapha ngesetshenzwa bhuti kuyasetshenzwa mina lesitulutulu lesi ngibona ngisiphethe shake le shake le ingemakhulu lamabili ngiyekuva bhuti ingemakhulu lamabili ngisho ukuthi emakhulu lamabili ngeSiswati ngesilungu 200 lesitulutulu lesi yabona isitulutulu lesi siyasebenza la sakha imidi ivuke imethi imbo Bhuti mkhulu ake sichaze mina kethu ukuthi simadvodza simbobabe bemakhaya kunematima lo sihlangabezana nabo manje lapha emakhaya bhuti uma uyindvodza phuma bhuti uthatha indvuku uye kuyobuka ukuthi ngabe lo mtoto wami usavuka ndiwa yini yebo bhuti uyalala mtoto emajida man namaphilisi because namaphilisi info wena nisamayefu wena mnakethu njalo izala lenta ukuthi imithi ingacini lokuvashela labantu bekhamba uyofuna emaphilisi cha liphilisa lwakho umuthi ngoba lihamba liphele manje wakho wasihlahla bhuti akesingene ngale maphilisi uthole mnakethu lapha anatha liphilisi leliwane limvumele ngalesikhathi leso kufika isikhathi la masanathe khona abona ukuthi manje akusayinde kahle asi 2 uyabona 2 bita 3 bita 4 gcina vele sayindekile lutho usekanatha leliphakethi gcina kasayindekile lutho manje la singemaswati la shake sine singemaswati sikhuliswe bomkhulu mkhulu wami nje uyangibeka mnika lesihlahla athi nathi amdukulu wakho umuthi kungako situlutulu angeke nisiyekele siyangisebentela into lenichaza kumnakethu ukuthi ukhuluma kamnandi ukuthi bekathi ubabu wakho we understand so lo muti lelikhaya lehlala khona akusilakho lababa kungako athi situlutulu siyasebenza yabona lo muti lohlala kuwo akusiye wakho ngikuva bhuti sesingene emasikweni akusiye wakho lo muti lohlala kuwo likhaya lababo wakho umuti uyowakhiwa abantu ababo yes ake sikhulume nalabajala amadzala lokho ukuthi batawulala man bathi mase bathole lembida uyavisisa sibe sibahamba balala nje bakhipha lo mtoto nje balala nje noma ngabe kuve balala edlangalaleni balala man pipi
Akusekwaloko. Awufaki manje noma banguphi. Umpipi ungena la. Ufanele khona. Lembiza le uyisebenzisa la. La ufanele khona. Usisebenzisa la ufanele khona. Kumkakho. Hayi uhamba upipiliza. Hayi ukhamba nje ukhipha umpipi ufaka nje. Uyapipiliza wena ngafika la. Ungolile uyapipiliza. Asikufundo. Lokho. Lalela mnekethu. Kunalomunye umuntu omdala. Sike sahlala saxoxa wangichazela ukuthi nine nami ubekuselile yabo. Wathi nine majaha anyalo ninenkinga ngobe utfola una 3 una 4 una 5 etinvombi. And ukhumbule usumlalana labantu laba. Banebuthi lona unebuthi bakhe. Umfati wena mnakethu ufuna kubeke ebaleni. Galopha. Umfati ungipoison ngokwakhe. Umfati. Sema kune bafati ke. Uma senginentombi bafati. Tinvombi futhi. Intombi etintombi. Ngingena la, ngifaka umtoto. Ngingena la. Uthatha lobuthi bakhe. Uma lebhadi nawo usone bhadi. Nami sengigola. Kungako bahlale basho umfati. Uma akhiphe isisu. Awulali. Uyowathi ngani? Lokuthusa uyowathi ngani ukuthi umfati ukhiphe isisu ngoba nje ukhipha umpipi uyafana. Ukhipha umpipi uyafana. Lokubhlungu ukuthi lembiza bayayisebenzisa and bayisebenzisa enzaweni lero. Sebenzisa lapha ekhaya. Sihlahla sisebenzise ekhaya. Sebenzisa lentombi leyiwani. Uyivotsa. Phuma uyothotha tingubo. Uyogawula kuhlanga tingodwa kesibaya. Enesibaya sakho uma uyivotsa sibiyele. Sikundelani? Make cameraman ngasinenkinga asikho lapho kuwe sikhuluma ngani bomako siyanthanda sikhuluma ngani bomako siyanthanda mina nje umntami nginethanda uyibona le ibhale Iceland uthi awuthi umkhombe ukuthi cha make noma bangakhomba lesithombe ngiyanatha Buthi besiyakhuluma lapho ukuthi lamajala amadzala siwaqwayise siwaqashise kahle ukuthi siyaqwashisa yebo lokulala naletinvombi lamantombatane uthina khipha lokuthi ngale kubo ufake la kulo muntu omthembile mashwa lawo ufati bese uthola nesigwaqwa salenga uyakhona ngenxa yani yalo mfana ngenxa lokupipilisa uthi mase unathe lekhushukhushu sowapipiliza nje asifundo ukuthi lemajaha Keman wawakhilikithi namhla njala kithi futhi siyaya futhi semadvodza ukuthi umpipi awumani uthunze noma ngubani awuthunzeli maba nguphi awuthunzeli noma kusiphi isihlahla wethunze wena phasi kwehlahla uyathunzela kuphi uyathunzela nematholetha semathaveni lehlahla semali uyasithunzela uyathunzela lehlahla semali efunasukunika imali yo buthi nakethu buthi ake sikhulume lamajala amadzala mani la lempipi lengasavuyi sihlahla siyasebenza futhi mina ngingumswati yebo nakethu ngingumswati kungako uma ngibita umpipi angithuki cha uma ngibita umtoto angithuki awuthuki noma ngandlula mina kethu ngifike ngithi ngibita lubolo awuthuki weyiva le ngiyakuva mina kethu ligama lesiswati yebo mina kethu uma abantu ofika bathi hey wena uphi unyoko but ake sisenze ngencane imbopho wami kunale ngoma lo uyithandako le Passion Master ngivela abanye lapha sebathi hayi khona laba basebavala ngamaphiti kodwa bathi hey but uyasixwayisa lo yile but le njalo lithuki but likhuluma